biyag, wenno patay. Tinapalabas. Nalpasan ti laban da Roldan ken Michael. Gapu tasanen alumaban ni Michael. Naabak nga rod ni Solomon iti pusta. Gapu iti dayta, nakapungtot ni Solomon. Pinarigat na ni Michael, sana inrakad iti katungaan ti ground. Ket pulos, adida pa'y pinakan iti lasud ti duang aldaw. Agsangsangit met ni Dante, gapu iti makitkita na arigat ni Michael. Sumrek kuman iti pasdak, tagkid daw iti taraon para kini Michael. Ngem pinangtaan ti maysa a bodyguard ni Solomon. Ano agpilit iti kayat na, paltugan na daytoy. Awan nga rod, tinaramidan ni Dante. Kabayatan na. Rabii, idi agsarsarita da bakit dalen ken Ophelia iti balkon. Ket nadlaw ni bakit dalen ngagpampanunot ni Ophelia. Dinamag na, nuan niya ti pampanunutan na. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapauluan. Yeah! Wenno patay! Pampanunutem ka di, no agsubli pa'y day di nga ayan ayatiyo, kini Tony. Agsubli pa'y nga taday di nga ayan ayat. Kat matungpal, dagiti karin kariyo kini Tony. Mama. Iha, amo, kan mariknak. Ay ayatem pa'y laeng ni Tony. Saan ka di? Kuan, Mama. Oray saan mo nga aklonan, iha. Ngam dayta ti marikriknak. Dayta ti maawatakan ka. Ay ayatem pa'y laeng ni Tony. Wan, Mama. Ay ayatak pa'y laang ni Tony. Aging kaita. Iha. Pulos at siyak nalipatan. Kat husto kayo. Pampanunutat no matungpal nga tati karin karimi. Ngam, nalapit asaanan, Mama. Sa bali idi. Sa bali itan, Mama dalen. Taadda ka di makalapad, iti ayan ayatiyo. Ni Solomon. Ay ayatat pa'y laang ni Tony, Mama. Kat awan ti makaartap diti posok. Ngam no silpuan mi tinapalabas. Amang anuag pagkat tibyak na. Iha. Iso adyak kayat asilpuan mi tinapalabas. Tapno saan, nga agpagkat tibyak na. Kalpasan ti panagar mo sar tayo. Sumarong karak iti pagadalan ti karate. Mama, Master, kayat kumanin ti aginsayo. Aginsayo ka? Watwatak lang ti bagbagik, Master. Makispari nga kadagiti estudyante. Sige, iha. Adakan ka. Ala, nasaya at maetap no mawatwat ka. O sige, agar mo sar tayo nga rudan. Naimas tilinutok asopas. Jak masit gan ni Michael. Gaputad da gwardya. Awan ti asino man ang makasidagkin ko na. Apay nga minanas nga sit gamdante. Bayan dita, tagrigat. Pumanaw ka man langin dito ayan ko, Piryong. Ang mga numabagkal ka bay. Anya? Nakarik ka. Idin to tagrigrigat lang arudan siya kadwam. Kita ma, ang mga nusikan tumat tira kada parigatan. Pumanaw kan dito'y sango. Di pumanaw. Di man asiglat. Ay, nagalas talaga ti ugali day ta, Piryong. At dan tumit aldaw mo, Piryong. Adda akong diti kalabaw mi dito'y daklan.
Awan payla ang pagilasinan ang nagawid dito'y ni Michael. Wano ni Roldan. Sana bali. Agyanak payla ang dito'y. Tatamingak dagiti nateng amulak. Agapitak itinatang. Wen, kasta ti aramitak. Kabayatan ti kaaddak dito'y. Jak ni namnama mangyalo. Ngay jay gayam pasdak ti ibagbagam a big boss. Ti pakakita ka ni Michael akabsat ko. Ijay gayam tayan na. Nasken ngagsubliak iti dayjay pasdak. Takayat ko ang makasarita. Roldan, saan analaka ti sumbrek ijay? Anya, No kayat mo ang makita ti kapsat mo. Nasken alumaban kan tumanen iti sumaruno aposta. anya. Wen, Roldan. Kenapay, di mo kayat ti kwarta? Nagdaklagatad ti bingay mo. Nga oray saan ka nagbannog anak kilaban? Saan ka di? Roldan, nulumaban ka manen. Addan tumanen dakkel agatad amabingay mo. Roldan, ti kuna ni Mr. Lardisabal. Lumaban ka manen. Anya. Saan mo napagkadkadan dayta, Roldan? Gaputadakkel agatad ti ipainakin ka. Layla, itay tapay lang ni ti parke nga pag na. Ngam di tamat makita ni Roldan. Wan nga ron. Mabisinak pa'y kit din. Sige, intapay nga rod mang restaurant. O sige, kalpasan na, agawid tan. Saan mat amabalin ang marabian taonay diti sentro? Sigurado, ungtan naktiikit ko. Wan, mangantalaangan kat agawid tan. Arabyang kaunay, iha. Pinadas mi kinivi na tinagpag na ijay sentro. Tabarang masalaw mi ni Roldan. Anya, Ngam, awan, papa. sana nanaskan nga ramitin nyo dayta. Nang runa katrabi ipay. Amangan no ada masalaw yu di ta abarairong. Kat anya pa'y ta aramidan da kada kayo. Papa, Saan yun nga ulitan pa'y ta agpakarabi unay, iha. sorry, papa. Saanin ang maulit? Nasaya at met. Wanya, nangan kan? Nangan kami kinivi na itimay sa restaurant, papa. Sige, ingka nga rude na ginana. Wan, papa. Hoy. Sipot pa'y. Talaga amasak na nila ilaki ni Roldan. Nga uray ididi na pa'y ammo akapsat na gayam. Kastaw na adanag na. No kasta di na mapasangpet ni Roldan. Ay, anya nga tan tinapasamak kin ni Roldan. Tapay adimaten agaw awid. Saan mo apaluspusan ni Roldan apumanaw iti dagus mo, yalong. Tay sunto ti ilaban ta inton sumaruno alaban. Wen, Mr. Lardisabal. Mayat ti kastoy apagkwartaan. Talaga amayat, Mr. Lardisabal. Yalong bantayam anaimbag ni Roldan. Tapno saan apumanaw. Addan kadwa na iti dagos ko. Isuda ti mang bambantay ken ko ana. Nasayaat. Kanasken ngagsanay anaimbag. Wen, Mr. Lardisabal? Uminom ta, yalong. Ramanam dato'y arak ang naggapo iti sa balya pagilyan. Wen, Mr. Lardisabal? Saan ka apaayan? Hoy! Agsao ka! Si bibiyag kakadipay. Big boss,
Sana sumungsungbat. Awanen. Agkakapsutan tilanggong. Kasto ti pagbanagam. Dagiti agsukir iti pagayata. Big Boss! Kahatamon ni Michael! Kaasyam ni Michael! Tigayam ni Siglat day dya, Big Boss. Nakaar-ariwawa. Ing kayo ikan iti pagnakman na. Daytoy pa'y... Subag kamutan niyo. Awan pa nagbutang mo. Iso nga ita, madusa ka. Dito'y pasnak ni Big Boss. Awan ti asi dito'y. Maawatam, dantay! Dantay pa yung... At damat basit naglakwak iti natan. Inak gumatang iti dadto maamasapsapol iti kalapawan. Akas iti bagas. May mayatan ti addalat na nakasagana ijay amakan. Kentap no addalat na maisa ang daruldan kan Michael. No bilang ta maisarong da ijay kalapawan. Ijay abanda ti papanak. Una agtimapan ag groserya. Mangyalong, agpakada kumapay. Agawid akbiit. Sana mabalin, Roldan. Bilid ni Mr. Lardizabal at di ka pumampanaw. Anya? Tikunana, aginsayo ka. Iti kasta, nalaing kanto inton lumaban ka. Anya? Ladingitek, Roldan. Saan ka palubusan? Sanak nga agbayag ijay. Roldan, saan mo na kontraan ni Mr. Lardizabal? Sa bali dahil yun numakontra. Ang mga numapatay na kapay. Anya? Papa, nasapa kayo asimang pata. Wen iha. Kayat ko ti aginana. Nabanugak. Sige, Papa. Kayat yu kaditi kape, wanoan niya ama inom, ta itimplaan kayo. Saanin iha? Agoray kayo, Papa. Naggapo kayo ka di ijay department store? Saan iha? Naggapo iti istasyon ti pulis. Napanak nagdamag, no kasanon ti panang sapsapol daki ni Michael. Ngagpapan kini Roldan. Kahit, Awan pa lang may bagada, may papan kadag iti singin. Oh, Papa, saan tayo ang maawanan itinamnama? wen iha. Kat saanak nga agsardeng amang sapul kadakwada. Ni Roldan dayto ya. Ken ni Michael. Isu dalaki di dayto nakakabil iti pagduwarna. Sapsapulen dagayam ita. Jak ipakita dayto ang pagduwarnak. Puura kon, tapnod di na mabasa. No kasta, sapsapulen en ida ti pamilyada. Inak iti paraangan, ket puurak dayto ang pagwarnak. Mangyalong. At damasapol mo, Roldan? Pangasim. Agawid ako kumapay jidaklan. Sarong karakti kalapaw mijay. Kenas kan ngagpakita ken ni Papa Tony. Agdandanag siguro day jayan. Gapot na bayag anjak nagpakpakita kadakwada. Anya? Agsubliak matlaeng. Ikarik day ta. Ladingitek, Roldan. Ngam saan ka apalubusan? Aginsayo ka kiti. Taditay ammo, no anya nga aldaw ti sumaruno alaban mo. Rosana. Oh, agyaman at nagsublikan. Juan Tony, kat kumusta? Simangpat ka din ni Roldan?
Lading hitak, ngam sanpay. Ala, umay ka. Umunig ka. Agyaman nak. Mutuyin na kita bitbit mo. Agyaman nak. Ala, umay ka, Rosana. Umunig ta di tabalay. Sige, agpalamiis ka pa'y. Agyaman nak, Tony. Kunak no di ka nagsubli dito'y balay. Aging nga itijak makita ni Roldan. Sana ka pumanaw diti balayo. Isa pasensya ka pa'y lang kanyak. No addaak manan. Pakaragsakak unay ti kaadam dito'y balay. Nang runa pa'y no addandag iti singin. Tony. Wen, Rosana. Ti kayat ko, saan tayo kuman nagsisina? Ket agdeden na tayon asa nga pamilya. Nainbag nga agsapam, Tony. Agtugaw ka tagkape ka. Apag iso, natimplakon. Oh, atoy. Agyamanak. Kalpasan ti panagarmasar tayo. Rumarak. Sa dino ti papanam. Kaya't ko ti agpagnapag na. Nairwamak nga agpagnapag na, Tony. Kandi nagpakadanagan. Gaputakas iti nakunakon. Kabaula ka sa lakniban ti bakik. No adda pagpagadak. Ala, si kang ti makamo. Basta agan anat ka. Yawanan! Saan nga umang angas dayta? Nagsalo kayo ngay matan. Sige, rukatan yon. Sigurado ka, Big Boss? Rukatan yon. Kat inkay ibulang ti bangkay na, ijay rangtay. When, Big Boss? Hay, kawanan! Natayan ni Siglat! Natayan! Pudno nga ta, anatayan ni Michael. Gagayem. Di uliwan na dinggan, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Pinapalabas. Nagpagnapag na dalay laken vina iti sentro ti ili, nga uray rabiin, tabareng makita da ni Roldan. Ngem napaay da, tadida nakita da itoy. Binagaan mat ni Tony, asan arumbang ngagpakpakarabiida. Gaputa mga numakasalaw da iti barrairong amang ranggas kadakwada. Nagpakadamat ni Rosana kini Tony, akalpasan ti panagarmo sarda. Rumor da itoy. Saanen alinapdan pay ni Tony, nudiket binili na langan da itoy ngagan anad. Kabayatan na, itipasdek ni Solomon. Binili na dagiti bodyguard na arok-atan da ni Michael. Gaputa saanen nga umang anges da itoy. Ket imbilin na ang mapanda ibulang tibangkay na. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyar! Wenno patay! Saan nga umang angas dayta? Sige, rukatan yon. Sigurado ka, Big Boss? Rukatan yon. Kat inkay ibulang ti bangkay na, ijay rangtay. One, Big Boss! Awanan! Natayan ni Siglat! Natayan! Sige, makamukayon iti bangkay dayta tao. Inkay ibulang ijay rangtay. Itinagyo iti karayan. One, Big Boss! Sige, kaya't kunti aginana. Sige lang, Big Boss! Michael! Michael! Hoy! Umadayo ka dito, Dante! Michael! Agsaw ka! Hoy! Michael! Di mara ko pang tibangkay, Dante! Aglisi ka! Tarukatan men! Michael! Agsaw ka! Michael! Saan ka pa yan na tayo, Michael? Anya ti kunayo.
Unan so, natayin ni Siglat. Kat mapantay bulang kanon ti bangkay na. Anya? Rukatan ta kanon, iti pan na kay rakit na. Kat irwarta dito iti bangkay na. Sana po no dayta? Saan? Inakitahan? Di ka mabali na rumor dito yung kusina. Ang mga paltugan na ka ni Big Boss. Makaamuditan. Inakon. Michael! Agsaw ka! Natay Michael! tanan sot. Katibal lang may kanon ti bangkay na. Adam, ti pangiluganan may kankwana. Umayak, mate. Pangibalangan nyo kan kuhana. Itirang tay. Sige, umayak, mate. Sana mabalin. Awan ti pamalubos ni Big Boss. Agsubli ka katijay kusinan. Saan? Sana mabalin. Michael! Bagkatan yon ti bangkay. Tailugan tayo itilikod ti kotse. Michael! Big Boss, nalabas tinaramid mo kini Michael. Taasino ka amang ibagakan niya't itigasta, ansot? Nalabas kan, Big Boss. Kastagayam, nakapaturong to'y paltog ko kan ka. No di ka pa'y lapumanaw iti sangok, paltugan kan. Sige! Iputok mo, Big Boss! Aramin Bilangan ka, ansot. Maisa! Sige! Paltugan na kon, Big Boss! Awan bibiyang ko, numatayak man! Di na karkaritan. Patayan na kon, Big Boss! Naumakmet na agbibiyag ditoy! Iti ka nito, at di ka pa'y lagsardeng. Day tamuging monti paltugak. Sige, inkariruaran ti bangkay na itilikod ti kotse. Iwalag yung latan dito igid. Makamuditan, no adda mangitanam kan kuana, natay mutan. Saan tayo kaningay din iti karayan? Makamu kayon. Mala, inkay iruaran ti bangkay na, ta agsubli tayo. Amang ano madaksan tayo kini Big Boss, no may boyag tayo. Sige. Pagkatan nyo ti bangkay. Kat iti suyulatan dita igid Saan tayo nga itinag dita danom? Sabay abanog tayo mang bagkat. Nagdaksan. Sabay nagngato ti alat to irang tay. Sige! Sige, pagkatan nyo. Sige! Sige! Idiso tayo dito eh! Alpasin! Alpasin! Ngayon! Napanan ti kotse. Tao di imbel lang dalatan iti igit tirang taya. Natay sakit di day jay. Asit ka. Kaasimot day ta at tao. Anya tinapasama kan kwa na. Diyos ko. Limit-litam tiro pa na. Natay nga tadaytan. Pulsuak. Amang ano si Bibiyang Pay. Adapay laang pulso na. Si Bibiyang Pay na ito ay, tulungan da kami! Tulungan da kami! Day! Apay! Yan dati napasamak! Tata, tulungan ta da ito'y atao. Si Bibiyang Pay! Sige! Tulungan ta nga ron! Ipantay ti kalapaw ko! Ay, sindiglan dito ti kalapaw ko! Aday tata. Nabanyo sa kun iti medyo na pudot adanom ti bagina. Nakapsot na ti bagina. O yung saan na tayo dahil tao. Agpit-pitik pa na iti puso na. Anya ti basol dahi ti atao. Taapay akas to'y tinaramid na kankwana. Ay, dahil tati saan tapay amasugbatan balasang ko. Wano? Dakas nga tada ito'y at tao. Dakas man kan saan.
Tinaskan ka tinulungan ta. Sige, sikan ti makamukad ka na. Ta inak mga alak ka nagit di ramot ti kayaw. Kan bulbulong ama balin ama yagas kin kwa na. Nagasog, tata. Kwa, painom mo iti medyo na pudot ada no balasag ka. Wan, tata. Limwarang nga ta ni Fatima. Nakalukot tiri daw. Anya ter aramiden na ditarwar no bilang. Ha? Agtugtugaw iti parangan. Asigak. Fatima! Anya ter aramidam dito'y parangan. Kuang amin. Pampanunutak ni Roldan, Doray. Apay akastoy. Agtibtibayo akmatan. Ha? Agdibdibayo ka? Tangapay. Kaslang amin at dada ka sa napasamag ka ni Roldan. Iso nga agtibtibayo ak. Sus, da kasamat ng tinapasamak iti kapsat na. Doray, anya nga tati ka ipapananday to'y apa nagtibtibayok. Ha? Iso arimwarak, tailiw-liwag ko kuma. Ngam kaskas di nga agtibtibayo ak. Doray, apay akastoy. Da kasamat ng tinapasamag ka ni Roldan. Fatima. Saan kumamat Fatima. Anya ti kay papananday ta pa nagsangit mo. Kwa, huston sa amat ti kunam, Doray. Agay hatak ka ni Roldan. Iso akas ti panagdandanag ko kankwana. Ha? Wan, talaga madanagan kankwana. Fatima. Diyak maawatan da ito'y amarikrik na, Doray. Napainom kon iti inangaryo aramon kan bulbulo, tata. Nasaya at no kasta. Kaasimat da ito'y a tao. Uwan nga ron. Asikaswan ta, aging gaa makapapigsa. Wan, tata. Ayun gayam. Sa dino ti pagaw-awid ang balasan ko. Kanda niya itayan tinagan mo. Ofelia tinagan ko, tata. Ijay sentro ti ayan ti pakidagdagosak. Kastaya. Ay, pa. Siyak ni tatam nga Alberto. Ay, si siyak nga nadain dito kalapaw ka. Ay, tapi mo sayan ti asawak. Ini menabulan tinapalabas balasan ko. Kastagayam, tata. Dagiti anak yo? Awan na anak may balasan ko. Saan kami napagasatan anay kan iti anak? Kastagayam, tata. Ang manyangay nga ron. Awan ti mabalin O sige, tata. Agpakada agpay nga rod. Agsubli ak to inton bigat. Sa paag to ti umay. Sige nga ron, balasan ko. Siya kung ti makamo iti da ito'y alalakay. Ket no makapuot tao, padasik to apakanan iti lugaw. Sige, tata. Ala, agpakada agpay nga rod. Ala, mangrabiitan, Rosana. Inururay ka, tagiddan tamang rabii. Inururay nak? Apay ati ka palaim mo na. Ang mga numabisbisin kan. Saan natkit di? O sige, siya kung timang karga iti platon. Aday ta. Agyamanak. Pasensya kan. Narabianak. Sa dino tinagapuam.
Ada tinulunga ka tao. Anya? Imbol lang dalatan iti igit ti karayan. Isu aday chay. Inasikaso min iti kadwak alakay anang tulong kan kuana. Anya? Kaasimat, isu at tinulungan mi. Dakas man day a tao wano saan na. Tinapatag kat tinulungan mi. Rosana. Inak to sarungkaran inton bigat. Inaklait kan iti masapsapol na. Kaasimat. Saan nyo ka din ngayon pan iti ospital? Awan ti pangiluganan mi. Isu ada kamin tinang taming. Urayan mi laang ang makapagsao. Tapno maibagana no anya tinapasamak kan kuana. No ita, ada ipapainom ni Tata Alberto nga agas. Ti inangar na aramramot, kan bulbulong ama kaagas. Kasta ka di. O sige, Tony. Mangandan, amok ang mabisbisin ka na nangururay kanyak. Pasensyakan kanyak. Oh, anyang ay ikakpay tabasom, Big Boss. Wen, Ariglado, Big Boss. Atay ta, Big Boss. ket. Inaramid yung kadimatlaan. Timpaaramid ko kada kayo iti kalman. When, Big Boss? Intinag yung kadi itirang tay. Ti bangkay. When, Big Boss? Nasaya at launay. Masigurado yung nga intinag yung itirang tay? When, Big Boss? Kasta tinaramid may. No kasta nga rod. Nayano den ti bangkay. Ket awan ti makaibaga aditoy tinaggapuan na. Podno tayo ta, Big Boss. Nasaya at launay. Hala. Inkaya ba nagiti padam at bodyguard ko? Taaginom tayo. Well, Big Boss. Sabi ko na ni Big Boss. Iso ano, agdamag manan. Ibaga tayo. Gintinag tayo itirang tayo di bangkay. May sati sungbat tayo. Nalawag. Taro saan? Amang ano, badaksan tayo. Wala, naligatan. Amang ano, paltugan na tayo ni Big Boss. Kasjay gayam ti kayat na ko ba? Ti itinag tayo ti bangkay itirang tayo. Ngam, intiso tayo matlat na nitigid. Sana balin. Awanin na tayo dyan. Wala ka rin. Intayon itayan ni Big Boss. Awisin na tayo nga ginob. Adayo ka di pa Rosana. Si Dagan. Dayjay ka di akalapaw? Wen, nakadanon tan. Wen gayam. Ofelia ti imbagak anagan ko kani Tata Alberto. Sige, maawatan. Sige. Da kayo upay ti bakambo ditoy. Ay, nagpayag sa iti ramot ken bulbulong nga agas. Wen, Tata Alberto. Sige, tata. Nakariing itayon ti lalaki. Naiturog naman Da kamin ti makaamukan ko na, Tata Alberto. Lampong to'y lalaki. Kan ado ti kamuol na. Limitam tintero arupa na. Pinarigat dan sakit di. Tony. Anya nga tano'y pantayon iti ospital. Napanunod ko matday ta. Ngam amangan wag paggadlaang. Di tay amuno anya tinapasamak kan ko na. Kumusta nga ron ti kasasaad na? Awan nga ta tinadunor iti unag ti bagina? Kuna ni Tata Alberto. Awan kanumat. Gaputa inililot na daytoy. Kan awan tinarik na anadunor iti unag ti bagi ito'y lalaki. Ngamsan tayo ang makasigurado. Tony. Mawawak. Mawaw.
Painuman. Mabiit laang, yalaan ka iti inumam. Nakaturog manan, Tony. Kaasimot da ito alalaki. Ubing pa'y da ito eh. Nujak agbidot. Katawanan ni Roldan da ito eh. Ngaman niya nga ta tinapasamak kan ko na. Sapay ko mata pumiksan iti mabiit. Tapno maamuan tayo ti rason, no apay aray ng gasanda. Anya ti mapaspasamak kan ka, ading. Napadapon ka. Nagbara ka. Kasta unay abaram. Panyusam. Mabiit lang. Maduktalan nga ta darosana ken Tony at ilalaki nga asikasunda ket iso ni Michael. Gagayem. Di uliwan na dinggan tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno Patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika June Rebutaso. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno Patay!